Jinsi ya kushona na kutengeneza juba refu kwa njia rahisi na simple sana. Kwanza tutachukua kitambaa chetu. Mimi nimetumia kitambaa mita 3 na nitakunja mara 2 na kisha nitakunja kama tunavyokunja gauni la soro. Tutakunja namna hiyo kama tunavyokunja soro. Hakikisha sehemu zote zimelingana vizuri. Baada ya hapo tutapima urefu. Mimi nitatumia urefu wa inchi 57, kwa hiyo nitaenda kuweka chaki kwenye sehemu ya inchi 57. Hakikisha unalinganisha kuanzia juu mpaka chini kama unavyoona. Na baada ya kumaliza nitakata. Baada ya kukata itakuwa kama hivyo, na kisha tutaenda kupima juu inchi 11 mpaka sehemu ya shingo kuanzia kichwani, na tutaweka alama yetu hapo. Na nitatumia mkasi kukata hiyo alama ili ionekane vizuri. Kisha baada ya hapo nitaenda kutengeneza cha juu, na cha upande wa juu nitapima upana inchi 5 na kisha nitakunja mara 2 na nitapima urefu iwe inchi 7. Kwa hiyo upana 5, urefu 7, na kisha nitaweka chaki na nitakata. Baada ya hapo nitaenda kukata cha chini ambacho kitaanzia upande kwenye sikio mpaka kwenye kidevu, ambapo upana ni inchi 3. Nitapima upana inchi 3. Hakikisha sehemu zote imelingana inchi 3, na kisha nitakunja kama nilivyokunja pale mwanzo. Nitakunja mara 2 na nitapima urefu uwe inchi 9. Kwa hiyo upana 3, urefu 9, na kisha nitachora chaki na nitakata. Kwa hiyo kile ambacho tulikata cha juu pale nilipoweka ile alama, ile ya kwanza tulioikata ya juu tutaiweka hapo, tutaishonea kwa juu hapo, na hii ya chini tutaishonea kuanzia hapo chini kwenda mpaka hapo juu. Tutaenda kuviunganisha. Kwa hiyo hakikisha tumeanzia pale kwenye ile alama inchi 11 tulioiweka kama hivyo. Tutaenda kushona, tapitisha hapo cherehani, na baada ya kushona imekuwa kama hivyo ambavyo umeona. Sasa tutaenda kupiga mstari hapo sehemu ya katikati, na kama unavyoona juba letu tayari.